UMLA kamolai constituency ba process ti sok me u job ningkong ya collection sa ying darbar thaw an house nam sa jakhandai spa khnai pupra na ka seng sain per thei ka bade ka seng rulum ka United Democratic Party menta ka kantiru ulapan kre byang ban pa ni ka jingkrsha na ki pai ba ka tei ka constituency ban ai byang u ya ka jing job ha ka kerteng jong ka seng UDP ha collection arajar arulai Kuman chupen kan mau hadian ketika jing job na ketika sang house nam sia kanai spa kanai pupra ha ka election jong nam arajar lai na ki daw jong jing don ki jing kala ka seng san partai uba proses ulai kun nak seng MDP bat yo ya jing job halo kan ni ke jing tmu jong ni MLA ba menta ka molai ubala rai no ban mi season don nak seng congress ko bola job ha ka election arajar pra u shulong mil kurwo ka tiar ha ka ji kren ba proses ulai yo ik jubab ha ka bai de bat ki jing kli ki bola bu nakaliang jungahi ausnem siak na spak nam pra wala job na kasang UDP te kum tu kalong ba ngilai persyang hi ban ngilai persyang ya ka bantri magila persyang ya ka bantri na ka mata jong ka parti atau por bat kat barang nang ya ki por nang ya ki por nang ka por se ka por te ka don ka jing kelahi kaliang bri ba kam jo nakaliang sahi masima to ka ko jing ka jing thu jo ka Kami boleh pelong yang aban jual biar UDP hak dia kerti mentah. Kedau bakasan kalau bakal kongres hi hapo Delhi kalau telat hapo jelah jing kalau telat. Panonor non cucu nang tam. Kam tam hadian ke jing pet jong doto mukul bakal argut ke MLA. Dan nak yang jing sa sangut. Di hak jing sian nengkong ni siap nak yang jongahi narahi yang ban nebe hapo parti kongres. Ada ke parti kongres kadang klan ke bar nagal jungi hi nang don kumtu ke bar masya kalau akan dangut tian re hadin ben nagal yang do tomukul lami nang napoka parti kongres ban join yo TMC do sipor nagal yang jungi kumtu ngilan ne bar ko ngan ne bar ka parti kongres par ka bang ya gi por pada ngai nagal yang junga ngai ba tadang ne ba hapo parti kongres kan bo jinge ba kajinge ka ban ngini kendu nomor ba ngai ba ka parti hi ka parti ka la tlot di ba ka jo po ka jing tlot jo ka parti kongres ngi sap tu ba kongres ka syong po adina po center dan po all India Congress Committee dan na po center po central lang the tiga national party hi bala tlot na po center kalau automatically hi ka mo sa state bugla tlot lang tingli hi jing tlot bat nakale jo habal i kum to ngala perkhat ba na ngala perkhat ba kadang-kadang ni parti kan buat jinge bah. Jinge kawai bagi pak ki nagliang ki pa ko molo mata pa jong jelahi bro kawai ki tip baga kongres latron. Ban baga kongres kanong la syu kolong ba. Nagliang juga ban kalong ban jabun ke meli dan lap sor punya ban lead sarkar. Tigi bagi pa hi la kam su tu atau kapol ki la banong ba bajit yu brio ba bajit ke parti kadon ka bajan jingkemen ya ka ban lead sarkar. Nama kajing temu jengi pai bahi nama baki jid ul mikman ikwa hi ul mikman undon sarkar abran sarkar sibuk kajing menteri don sibuk kajing mentoy de nakale ngajong hati manglapet bah ba parti kalau plot tenglah rai nakale jumun juan si UDP kadang bangila bani contribute lem yang mata interest jongka lahi barokawe ko bakal long mata hi nginum lai ka ba ngalong dinai fact ba kasur ko mi hinek pai ba baro pa ba amdak ta khasi jantia hi hangni ka gorul si barokawe Arkum kubur bagi orang nak liang goril, sepanjang liang goril itu harga diganti mata. Nomor ba kilamat ya ke kongres kumtu. Dok TMC kilamat kita pilih tiba TMC kalau alternatif government. Kamu alternatif government ke bandar endai kita iyo TMC kampoi. Belamat di NPP tu, nak liang NPP tu kampoi. Di mana kan ni kisah mata. Wat cepat goril sebarang higi, barang ke kia hai kemat mata siapa UDP. Barki ong ba datang ada ke parti ke don ke jingmen aus dem arpor pulai dia ko nangis skap ke kubur ki bami ha ke ni singi manta borok ko jelahi borok ye paikmat sya UDP dia ke jingker part jongai ke pai ba jong jelahi borok ko bahan dengan tim matang ong ton ailat di kongres ailat manta ke NPP ailat no manta ke UDP bahkan lam ya ke sarkar pani khibir tiba aus dem arpor pulai daga jing snag jong blai daga UDP ke daga UDP mata kawan ke bor pangim artian hi daga UDP kawan ke bor hi ba med ba umlong minister jong jela katam artian mo president automatically hi ma ka post minister kan med ba pangai scam nakal yang jing se contribute bahan am interest jong jela pani community
Komanda kalian juga akan hamslam bah mata ke politics, community bah sarkar buan dari UDP kisnei, paman bah long minister, community bah ya ki policy ki babiang. Pi policy babiang ke benda nak mata ke overall interest yang jelahi barakawai. Para sungguh tu kena kawai, nilai don lang national party, tu kawai din kawai government nilai mat, bagian hab stok bahan dah nilai jungiru kaba teng ki paiba ki ong ba regional party kim party kim tu bansim ke decision. Para hak ni ganti mata it will be different. It will be a different bangi nak kalian jungi yang hab stok khamha mangi. Yang hab stok khamha mangi nama blend nomor ba, yang don khamha slam mata. Para sahi ke long ke jingker part nak kalian junga ya ki paiba. Ailat mata ke UDP. Bahkan lead mentai ke sarkar bani community basibun ke barang induna ke cingkala banda kalian ke jonga hi kan syai bagi pai bahi kombolong mata ke jelahi barang kawai ajla bagi hi kim kuasyu long bagi parti ke jalam ke sarkar ke kuat bagi UDP ke jalam pat pistu ke bang ong parlok pat hakan ni kenti mata hakan ni kenti mata ubanya kali de nak kalian jong banyak yang mata yang kali ode nak kalian jong NPP mde nak kalian UDP tongel anya yang alat mata yang driver dan pilot banyak menyelam ke state mata kini ajak san sistem tu mata nak kalian NPP alat mata semangi mata bani community ban nak kalian community ban nak kalian jong ki parti tu ko bagi alat NPP kan alat ke UDP bani community bahata ka puan kan nak kalian jong ki ke long ba kan se persiang kamla mano tengah orang ai ke bangadan nak kalian jungahi pada community baga sarkar hi ke banyak lada ka UDP gon ke bor kan hamstu khamha ke UDP nama UDP ke don gibreo ke baskotho gibreo ke sampang barang is kam gibreo ke ba don kata ka responsibility par gibreo ke don kata ka jing tiblem pi bang jing tiblem kalong naboro ke kan ketik kantin jing tiblem kalong ke bayar ba degi community nak ka daw lada ngiban na ka bor community kan ka mesim kan jing kan ka mesim tiblem ngisle ye nak benta jo jelahi barakoi komnom hikmat anak kalian jo asok ya ba mas san post nem ngeli yo jong jelah ngeli ye kum bakal long mata ngata kan syai ngau ba san post nem ka policy ka ba mengidon ka policy ka bangidon kam de lam ong ka good policy kaban push nak benta jong jelahi barakoi i bakam ka policy babiang gimdan kita ngalam nong kita leadership quality ke babiang kiba perkhat na mata jong jela na ta daw na le jing syuk sai kam juskim juang pisan post nem tang week fly abo ngi padon hang dia po jong jela jing kata mula bonong mata kan long jing kan long mata bonong long jela ba kraw san post nem mata work medical college ngi na community bagani south nem mata do ka por jong dr mukul mushal ara artli college ko tura ba hang dia po shillong kang jong ngi ko ba shillong medical college ke this a wrong decision taken by the government bring on a wrong decision pi hang dia mentah apa tura kada 100% centrally sponsored scheme hang ni mentah kada hang ni pada kada ka PPP ke public private partnership di hang ni mentah kada ke boden ni kada boden ke jela dia ngomong to bakal aya sakaman to kan ni kan ya in the meantime ka wa sarkar lak mun mentah kan hab ban kerpat ya ban kerpat yang mentah ya ka sarkar dia idon kam se bi medical la kada pon bo la dia di district la kada juar bes hasil kadang beri mana bagi samla juga kinyo ke bon sama jadi bakwa amdong doktor mio di package apa ke jingen ting community hi bagi community bo airport plan rak jingkla bagi jingkla bo pai ba on ai community nak kadang jingi ke pai ba la krang community kan orlong bagi jingker pa jang sai sien daga mensing ke bas ngurit akar pa pai ba baro ha ni kenti mata habang jit mata ya ke pak sungtu mata habang jit party ala tingi bagi single largest party habang single largest party tinggal take a good decision namdan siu manu kalong mana kata pom dan sudah nak penthun kabang li mentah po Delhi ka BJP kalong solid majority kata kadau kalau take any decision it is the best for the country pengiru kata po dengan single largest party masa sim decision babiang interest jong jelahi barakawai